so dada no. Ezakate na mababa. Ezakate na mababa. And this time I'm not going to even complain. Whatever happened, I'm not going to complain. Yamisha. You remain the same. You remain the same, oh Lord. Jesus, we thank you. Oh, you me from Ebreaba. Nanso why the other battle to Jesus. Obia to me no one say Yadawasi. You remain the same. You remain the same, oh Lord. Jesus, we thank you. Who is like you? Who can be compared like you? Yes. Thank you, Jesus. You never change. Jesus, you never change. We thank you. Oh, you never change. You remain the same forever. Thank you, oh Lord.
Thank you, Prince of Peace, Lion of Judah, King of Kings. We give you glory. We magnify your name. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, we thank you. Oh, you never change. You never change. You will never change. Father, you never change. Jesus, we thank you. You are another radiasi. Fire ye and come for it to Merade. Then as a so about who bind, I'm an watching a crop process and the two. The radiasi, Manidika Siena so. The radiasi, you and Yankupoye. Then as the Sawa show so. Yanni probably in the Shana or Chiasi, you be the other Sutiasi. Saudi Oda Sutiasi gets a mother about Jim. Number J do more through Sania. For Aye and come for it to from my radi Yesu Christo. What he had dini Yadana see a Shanani Monyam. Yadana sister Sabri or my Dasutia. What China do be Kotumpam. Yakwa you will be. Yakodina will be. Would ya would Sutia say? And you will see Kabinti. And you are more Fabinti. Ayon Kupa Dumarakwa. I do not so. Oh, David can was some 1 or 3. Was in me crash radi. No me more the Shani Din Kron. Me crash radi. And more red feeding in your panina. What do I do from swinging through no sound yet right now? What could it be about 10 what in the past of Funama? That when Uncle Pona or didn't could it be about 10? No, in the past of Funamano. And none of pay than I say. Oh, none of pay than I say. Oh, my soul, praise the Lord and all that is within me. Praise the Lord and never forget the good he has done. Oh, that when Uncle Pona say, you and Uncle Pona, you didn't Kunkunaye. Manidinka Siano so 1 year in a year, he never changed. God never changed. But change. Jesus, you never change. You never change. He never changed. Jesus, you never change. Already was what is said your would see a own sanda. Oh, one sacrada. Said your would see a sana would see. Oh, when you depend where you are not. When you depend on what Cassan and it's no was someone. Everybody was yes, showing him. Oh, your moody Cassiano so. Everybody would hear the year Yadawasi. Missy Biano, another radiasi. Yanni video was some 1 or 3. Was it me crash rade? No me more the Shani didn't come. Me crash rade. And more rain feeding in your penny now. What don't do from swinging as through or sister? We are from swimming on a media through. What in the past shower Funuma? Oh, that when Uncle Pona say, Shanani Monyama, Yinidi Kunkunaya, and you see Cabitina or the Sutia say, and you are the Cabitina or the Sutia say, and you are more Fabitina or the Sutia say, I am not Dumarakwa and I so. I domina so dia. Oh, and then the fire ye and come for an intontum. For my ready Yesu Christo. On the year in the year, was she and so, what do you feel for the song for Fidium? What do you feel when you for any cabin for some? What do you feel or do you for some? What do you from Sonny? I'm not doing out saying. And let's say that's what you say. Catch a mother or Jim. No more to 8 years more for Sania. And then I can say, I don't say, yeah, come for on the end in the year, I was say, you never change. Father, you never change. You never change, oh Lord. Yeshua Amashiach, you never change. Prince of Peace, King of Kings, Lion of Judah, you never change. Eradi was say, one sacred and one sanda. Oh, rather what is that you would say? Why na young come for no? Why na you are in the yen? Say I was the Debbie I am from Comabosom. Say I was the Debbie I am from Mansio. Say I was the Debbie I am from Messumotumfo. Jesus who put on at the mouth. And none of pay that was say. Ye free a more in amo. Ye nipper in amo. Ye you are come for. Yakoda and a young soria. And can you be a Yakubusano? Yakoda and a young soria. And can you be a Yakubusano? Yakoda and a OJ young coffee and summer. And can you be a Yakubusano? And none of pay. And now ye. Sakatamada or Jim. No more JD more Fusani or the 4. Fast ye and come for him tontum. And you will see Cabitina on the Satiasi, and you are who Fabitina on the Sutiasi, and you will Kupona to Maraqua, and I watch a chairman as soon so. Oma won't chair woman. When your mere show so,
wabo wo ban wa hwe wa different u fi ban mu wabo wa safuchidom wa maboni bi anka wa enne fasedama fa ye enkamfo ne tontoma erade ye da wase Jesus ye yi wa ye kamfo ya ma udin kase ye no so erade woni ye diniye ede na ye nka ede na ye nse erade ye da wase ye hyewa ni monyam ye okese ya ma udin kase ye no so erade enye ye papa ye bi ntio erade eya wa dumara kwa ena wa giye ena ye da so tiase ena kachama da bodwem oh udin de Jesus udin de Jesus erade udin de Jesus yada wase hu na wote se wo erade obiara nsa obiane wo nse erade yada wase yama udin no so ye peda udin yama wo so erade ye udin kase no kase erade hu na wone wo se so obi so wone wo sa on kama yentie obi bia ne wo nse enti na yeda so tiase enti na meda so tiase enti na wo da so tiase for ayeye enkanfo entuntum ni mpega fama erade oda for invite unia sa omra afa ye fidie na ye kama invite unia sa omeka ye ho na ye metie onyankopon asem me di video bi to honum Wednesday no enya ma bi ntima yi video na fi ho ye ntia ma mi video na fi ho ne se atade a na ehye no because first get shase na camera no mu no mimi hu obi o hwe me na ohu enti na atade a na shase no ye very transparent enti na enya appropriate se me just a video ne wo ho enti na ma delete sa video no enti wa hu se sa video na delete a enya bibia ntia eye me skirt na na shase no na ye very transparent na emfata Kristo enti na ma me delete ade ne free ho enti dia wo hwere ye bia no enne me science subiem ama wate de ekoso ama wate se sa eba mark of the beast mebo ama wo so watie bi na yehu baby a yegina na yehu se de besi aboye mpa yafa enti onyame nhira se enne oda so wa ha onyame nya okese se enne wo so wa ba wo ba betie. Glory and honor be to our Lord Jesus Christ. Glory and honor be to our Lord Jesus Christ. Enti enne mekoso bo tape no enti me nko ba bia mesan repeat tape na ma wate de ekoso se de ba ya wo be wu kwan wo be faso abo ompaye onyame nhira ono na frempon. God bless you. Me da onyankopon ase onyame enhyam wani monyam onyame nkoso nyam kese mintimi mu bodi me da munyina ase onyame enhyira mo kankan. God bless you. Onyame nhira mo invite unia na omra na enne ebebie wani ama wahu wiase ne ba bia yedro na wo so watumi aya hoboaboa atwen Jesus Christ ye ba bebie wani ama wahu bebie wiase na dru na wo so watumi aya hoboaboa na watwe ho afidie entene nyina ho na aban ni bomu a wo so watumi akobi ene nti na ye wa ha ene nti fra unia invite obi na ono so mra onko amentie eye hintasam na yebeda na di eye niema ye di esio for so long ena ye ba be yi na di a kiro ene nti onko amentie fra obi na o meka ho na munyina mu ntie ne hu se di bisi aboaboa ye ho ewie ye bremu ye wa kwantuotu ye transit wa ha ye ni kura ti wada wasase we so na emum de eba no nti se de ba ya se obi tinchan no ka kiro se na nyankopon kan kire ne se ne ba bi di Jesus a wama wani aba wo so na wahu se dia wo be ya wo niema onyame nhira wo defo onyame nya okese fa Bible ye be kwa disam na yahu ba bia ye gina ene ba bia ye duro ne yahu ahoboabo a e wo se ye boa ye ho ansa na Jesus Christ wasan apie na ni wonyam. God bless you. God bless you all. Jesus, thank you. Eradi ada wase sa wo di neda yi so adom ye nyame nkronkron beka ye ho erade beka safa me mu kire wo ma ene da yi so yeda wase sa wo di ye nkwa kye ye da so kan ti asefo ho kachemada bodwem na moje die mo afisane enem se nipa ne bebrebe fi se mame anoto wa bantem se di ade ne be move me akobia. That's what I'm doing. Ntinu mentumi kra nya kwan anka ntre nkofo se me o
and enti also frɛ obi na ombra na ye nyina yemra metie onyankopon asem bi o Bible no call Revelation chapter 13 bi o Bible no ebusianfo sa monte sanyum ne wo soro a ma menhu sanyum ne wo soro a ma menhu na me lower ne kra because the ebetie na hu hia pa sanyum na e wo soro a ma menhu na me lower ne pa se ni soro so a yenko onyame onhwa bi o Bible no ade ba kwa me hu Revelation hu ne se the otie and the all kinkan enyina ye nhira. At the moment you open Revelation no we are blessed the otie and the all kinkan enyina ye nhira. Ade ba kwa wo ehintasem e wo Revelation no at the moment that we be Revelation no ehu nhira ye different. So what you say enti ye adwese ye be call Revelation na bia bibi distracted me massa the chronic crime man distracted because at the moment you be call Revelation you otie and the all kinkan nyina ye nhira enyansam ketwa nti onyame nhira se oda so ewo ha onyame onya okese ye call Revelation chapter 13 mo wo ho no me so wo betimi akro aguade na se ama unua bi ba wo hu be bia yigina ye call Revelation chapter 13 ye kan ye be kasa free verse 16. Yebesha say free verse 16. Revelation chapter 13 verse number 16. Mamilo adie na menye menkan. So what dia or say the second beast sometimes some sha say some kind Bible at the moment onyami jabeka some biemu kra ahopopo ntia na mentumi kra nkan ne some be sha enti na me kan me Bible ne ntem se de be ya se me sha se onyankopon ehunhun take place a me nkoye ayibia ewo ha enti o see the second beast force all people important and unimportant people, rich and poor people, free people and slave, to be branded on their right hands or on their forehead. It does this so that no one may buy or sell unless he has the brand, which is the beast's name or the number of its name. In this situation, wisdom is needed. Let the person who has insight figure out the number of the beast, because it is a human number. The beast number is 666. Or say the same Revelation 666 eba ehosem. Or say ebe for so adishie ne nkoa mpanini mofra esikafo ene hiafo nyina ye be hye won ama omaje number ye friend no 666 abrofo mu ye be ka o mark of the beast onyankopon awo ne ye se sa numbers ne eba hwe na yanje, because wo beji bia it doesn't matter how great you are, how strong you are ewo Kristo somo se ukoje abane se woma wo pepa wudin efri nkwanwoma nem enu nti yenye careful ena sadie na eba no emma wiasefo aba be ha Kristofo, because yen na onyankopon awo ne ye se sa aba no ema yenje ye gia ne chese osoro ahini no yenka ho na de ediba ne se obonefo pese wo wia yenti no oba be force ye se de be ya se aba no wanje a untumi nto na watumi aton ebi kura ebi du hono no hospital kura ukọ na woni sa aba na enya de a ubetumi akọ hospital, because it says sabre ukọ hospital na insurance ne kutawa ye be change no ama na ye aba na ewo won saso no enti ukọ a ye de machine besi wo at the moment a oye ne queen no bibia beba be go computer no so ama ye check your health and ubi bia information u birthday u date of birth ubi bia ya check it uba go the nickel hospital the same thing and ye be ye no until the moment ye de ade ne be hye no wo ye queen sa isa yamfa adekro na nhye ne honam a omo be ma omo bibi se ID number sa ade no ebe wo ne ho enti wo ya na ade no aya queen
nature see who say, oh, adie say. Enti sadie ni siwia he upa jawubaho epia bonten kodi 12 hours obeba na oba no obebi owo because so bi na dwen so obekidnap akola na because of RFID chip ninti no ye betumi atresi ehu bebi akola ne wo eni nti nipa be fi se oh we de ye hu toye se se de etumi ye de ye pe ewiasefo ni be jipa enyasam ketwa eduru hono ma ukọ airport a etise de bia ukọ Ghana na ukuta o passport and answer u green card kutao now the nam airport to say yen check you no ye be yi sa de na firi honum ama wo de sa aba na ehya won sa hono and no na udu airport a ye the machine be si wo enti wo ye kwen and no ansa ukọ se nanse mu be hwa airport timi jam pa airport timi jam ema eba news se airport a jam but why because line if ha koka ha enema enkoso tentem computer na enkoso tentem the omo ye ni nyina omo hyeda just to introduce RFID chip and intina omo yesa omo hyeda omo try to do that said ye be ya nipa ho be kire no enti se first ni esidru airport 2 hours before so flight be 2 hours say no uko airport also do ho be 3 hours or 4 hours because of say airport to me jamu samu beja occasion bia no airport to me jamu enya sam ketwa omo ye ne sa ama nipa afili frustrated ama nipa aye worried enti so omo shase se omo implement RFID chip na ebema wo so wa fili se oh eni se me gi ade we ya metumi akontem because who di line no woni beba ho so no obi abegina ho oba ya kwen no ko tu twa woni as na brother wo ba beto me ade na sisi a woni de watwa mu no eye RFID chip ntu busa ne ye de yensa kiro se fidie ne si wo no it take 5 seconds ntu ye ya wo so betumi aye de awram ntu omo be ya mani pa fi se oh we de ye convenient we de ye good we de ma won waste time because nipa ni abotre aye de twen in fact Yesu Kristo kraka che se wo ba ne nipa se oni abotre o de twen Yesu eni nti ebi no mu sori a wo si Yesu kura oni ho se ko tetrogo so ena oba anka waba but me catch you say Jesus is on the way coming wo won sakra yenti ina ma wo fi se ache said ye be ya won tun kotu jam eni nti na wo fi se ache Jesus Christ is coming back very soon, sooner than you think. And tis a who sees bi who wants sakra ye bi do it today said ye be ya oma emeto and unti sa abano RFID chip no ye di kind the man kraman last year me be kan ho asem say ye di kind the RFID chip aman kraman enti sa wo kraman na yira ekọ ba bia because of RFID chip nti no ye betumi atresi anya no so what you say enti now no omo mforso no now no be if you want to obe get it but the name say omo be implementing fidie bebre amana ye easy for others nti no and no be ma why say oh okay enye me gi ade we kra enye ma we be easy amame so what you say and nti a Christopher be kwa ahohihiem because ye na ye say yenje enti it will be a time ye be enforcing because ye be sanemam which is almost sanemam nti ye be boom and yema a good behind the scenes almost sano enya sam ketwa enti bibia be hyase boom bibia be hyase awake boom wani na ho so na appear na last na obi ka say yes rapture beba the fire and sun na 666 number obi obeka say bia oboa rapture emma me fire and sun and yema e wo se kum ansa na Jesus aba no sa invent ni nyina ye bekom before ansa na Jesus aba nti na yaka kira say ye wo kra nkonje ho adwuma and the mark of the beast na happen no so ubetumi ye gina agese ho nkonkon ka wo nti na yaka sa bo ho no nti fi sa bre na bo ho no ene sen ene se wonu obi wa asem a ene ni mom wonu obi ayaka kone ni mom suban be na wo wi nsa wo wi mpatashi wo shiwi wo shikoke wo ye niema ensem fata jai nefa wo ma Jesus complete ukwa sorry but we kosia man kwa Christosom we kotrobodwe Christian o se kotrobodwe I will spit you out from my mouth and ntia hoboabo na ye kan se se obi kunu da wachi apam no wonko se sabri na wo twempena jai se sabri na wo koji sakawa jai
Sabrina woko join Freemason, Illuminati. Odo hoko ja bosoma jai. Sabrina woko je as a drew abeti asori a jai. Sabri ena wutie nsem te se di abranti bi betra o se friend Emmanuel Ade. Wo se Yesu Kristo nkan kire ne se ne baby ayi Onyankopon kan kire ne se ne baby ade Jesus no. Wo se nipa na adifo atrofo beba. Wo se yenhwe yi no bi anada ye because nipa bepredi ni din beba. Amanfo beba be kan nsem adifo atrofo beba be yenko eba be hyenkom o mbe yensenkyerene akese one hwe ye be yi wafira dom na se. Enti this time no be careful emfa waso we enkotie atesem hunu. Be very careful. Share your Bible. Ne eni Onyankopon tam nya kronkron. Ebre bia wo mu ni jai. Sa abortion na wo ye jai. Say they say your friend say oh mekaya mekachro. Say birth control. And I will take care, thank you. Say God birth control na will take care jai because it's like abortion. Last time me can say man bi wa hanum your store bi ya to di hobby labi. Man ni Kristo ni. Na omo ye insurance ama na juma ye for. And I say insurance no ebe cover birth control. Man ni Kristo ni pa. Man ni si true say on pene man onu ni sika entua birth control. Tio. Because birth control is similar to abortion. Because who prevent it? Adia unyame pese wo ye no. Usika binti pese obewo se de be ya. Untumi ubetumi akwa adwuma no ape usika. Na omo de man ni kugina court hobby labi. A wo ka se boy ne ka se abrofo na achọ Bible no de be dada ye no. Man no oye broni. Omo de ni kugina court. Man ni see true say on play man insurance or the money employees no. Yem for birth control and come. Why? Because oye Kristo ni. Enti Kristo ni bia open heaven akon. Sa wo da birth control so na me catch no so wanya ya obeko jem obehye. Yes. And I'm not joking. And it's not a joke. So what you say? Uko Genesis chapter 38 e be catch your tema. Ni ebra ni nua no ni kunu wuye ni yesi ni nua yire ni nua ni kunu ni nua ene no emeda no ma ni nua no ohun se wo wo a enye ni nua ne banti no oni oba ne da na opu ni hunsu atogu Onyankopon nam sa Yesu kum no the same as say obi ene wo yire da na wo hye condom sa wo mpese wo be wunti nti hunsu sanewa na wakoto ogu Onyankopon ono ne hwe nipa enye nipa ne hwe nipa chekisika woje wadwuma mu ne chekisika wodi ne month ye calculation for pen ne paper to ho ne chekisika woje a month ne cheki die wodi ne a month ne hwe sa wo na wo hwe wo ho aka kire me sa wo se wo nya wo na wo hwe wo ho kra na mibusa wo se hwan ne ma wa hoden e ma wo de kwa adwuma e ma wo nya sika so Onyankopon stop wo se wo yi na hoden afiri wo so a ubeda dem wuntumi mpia bonte na wakoye adwuma na nkampesa wa prevented onyame pese wo ye se wo ye single onyame wo kwan ofa so show se wo wari a onyame wo kwan ofa so show se wo a onyame wo kwan ofa so show nti ya for pen ne paper to ho ne show lifestyle no se wo na wo show ho a ka kire me na mentie eje ye ne ehwe ye ho Onyankopon ene hwe na obonefo na me ye hu se wo de ne na da se de be ya obeyi fi adom na se na se ne ba odi benya ye nti no because what take birth control e be na honkonkran betena wo ontumi ma me kame kire omma because the owo ye is against Onyankopon emra enti ontumi ma ba bia ni Bible no mo Onyankopon ma ye birth control say ye nteki e ye good nti obi obeka sa asem na kire obi a odada o pese wo ye weak na ebre no so a nyame nkokọ ntuma metena wo mu ne de sesses ba waje so what you say onyame wo kwan ofa so hwe ne ma enye nipa na hwe nipa e onyame ne hwe nipa and intimi so be very vigilant, be careful sabre e ya hosiesie bre ye kasa ya da ko pe ye tete ya kasa wo ubo hu se soro bom na asase age so wo se wa ma ye day or the hour but wo say sabre ne be kwa wie ya omai be sori am omai so ahini be sori ahini so okom ni asase wo so beba ye be dada nipa bebre and na that time mu ni we
And no, be to be on Facebook or see Jesus Christ in your lake of fire, crying you or be coming in. And until we have to be careful, we have to be vigilant. Yen shas ye mo boy ho. Se sabri na odi kontompo ju bia dia. Said ye Zacchaeus. Zacchaeus person obehwehwe Jesus. Okay? One de na wo tia, onye tenten ti se others. E bia na wonye tenten wo Kristo so mu wo de nka wo tia. But why you watching say, obefuru dua na wakohu Jesus. And me nua ma me ka kire say, at the moment a wobebo wadwen posa obefuru dua na wahu Jesus no, obi di kan hu first. At the moment a wobeye wadwen say wopese wo Jesus no, Jesus be hu first. So what you say? And it is sabre ye bra, ye hwehwe Jesus Christ. Sabre ne ye bra, ye hwehwe ne mransem num. Ade bia wo se wo mpe, ye be ye free yakwam. Na yamfa na chiwade anka no. So what you say? Se RFID chip no, se ba, omo hu nkunkun wo ati wo mu, omo ne betumi agina, me ka me kiro. Anya sa, ahuhiehia ede beba nipa so no, ontumi ngina. Last na me wa ha news. Ena sorry for omo nam Israel. Ena ISIS fo gina omo ka. Okay? Omo gina omo bus e Christopher ayemuma. Omo ka chomo so omo deny Jesus. Omo deny Jesus ayi be mo omo kwan mo bus na ko. So omo deny Jesus ayi be ku omo. Omo ne omo ma bus ni mo ayemma. Omo mu ba kokure ni ho a wo deny Jesus. Na omo kum omo nyina. So what you say? Omo kum omo nyina. Why? Omo nim nyame omo som no. Omo nim baby a omo kro. Stephen yesi na bo ni mu no. Ohun se esore biama no. O san srema o ma yesi na bo no. Si ye hwe di kanfo no a omo ba ye na. Ye nhwe kwan ye fa so ekum wo mo. Eni nti si ye di kra kame Jesus a. Wonu so ebe kame ye. So what you say? Nti sesi na eba no. Di ebe ma ye nya kokoduro. Eye se hon kunkun ebe ba betena ye mu. Se hon kunkun so beba betena ye mu a. E wo se me ne umi enu firi wiase asehye. Na ye chiro ye din won kwanma no. E wo se ye kum honam no. So what you say? Untumi mfa flesh and blood. Engina sadie na eba nim. You cannot do it. Flesh and blood cannot do it. Agise onyankopon hon kunkun ti mu. Na nyame hon kunkun so betena umu a. Agise wo jai bone ye. Agise wo bi kunu da wachi a wo pam no. Agisa wo twempena wo frɛ ne ka kyense ke me no ye gyae. Agisa wo ya abortion na wo gyae. Agisa wo di nkontompo agi obi ade a wo gyae. Agisa wo bokro no a wo gyae. Agisa wo gisaka wa wo gyae. Agisa wo check naked pictures egu Facebook a wo gyae. Agisa wo titankofu kunu no a wo gyae. Agisa wo shiwi ni cocaine wo gyae. Pa wo ho achi no eno no. Wo yesikani bra e wo se wo gyae. Anya sa my brother, my sister, me come chiro say, untumi nyina de eba. Na me ba be bo tape na chiro. Na wo de waso atibi. Na ma chiro say enye bosirimu kan ena meka. 666 is right here. Obi bi obeka chiro say rapture be fire ko. Yesu Kristo ma 3 times. Oba only 2, waba 1. Obeba the second time. And inti sabre we ya humboabo bre. Obonefo eni ebedi esie because Nimra akan etia. Ebedrum rebi. Yebe kachro se deny Jesus. Obe abana obeji ana wonje. Ye the force ene beba. Ye di kum yebe twitwe asibinum so. Bible say yebe yi ye ho amema. Yebe yi ye ho amema. Ebedrum rebi omeba bejire TV so. Wo a wonim obi se abana onje ye no report no. Near mouse be $8,000, $10,000. So when ye sika ni bra sister, obe kwa kwaje ko yi kunama. Brother, so when you see canibra, Ubeko koji aji wiri ana oba ama. Because you be ye huama. Was see muyobe dosu. And in Tinipa be bredo anoba jo. Bible say, Intis unipa baneba. Into ubenya jidi wasasi so. Because of the ever be sino and yasam ketwa. Jesus Christ is coming back very soon. And chakura. And into me catch say, was say. Mene okwan ne kura ne nkwa obi nkwa gya ne nkyɛn jesu wana meso
what you say? Nyankopon say ye di ne ni ye ndi oba no so ni. Enti sa wo so uji Nyankopon di na wo ndi ne ba ne ni a dan kwa enya dia wo benya bi. Because Jesus Christ ne okwan ne kure ne nkwa obi nkwa agya ne nchen agese wonam ne so. So what you say? Enti se de boy ne kasa kasa se Yesu Kristo bi ani ho no. Se wo san Yesu Kristo ho na okokuji Onyankopon ko adi a because the Bible say munyi Onyankopon ni me nso munyi mi ni na tena bia pii e wo magya fie sa anye sa anka me nkasa me ekonoma kosiesie ba bi mama mo. So what you say? Was yenyi Onyankopon ni wono nso Jesus yenyi ni na tena bia pii e wo nagya fie sa anye sa anka omskasa okono kosiesie ba bi amaye. Enti sa wo se wo konkremo na oje Mohammed eni Onyankopon dia me ka me kire wo se wo lusu sabre we ye bra e wo se ye ji Onyankopon eni ne ba kopani di wo se wo dia temu ni nyina hye ne ba ne nsa Onyankopon yu ne wo bebu aten wo se wo dia temu ni nyina ahye ne ba Jesus nsa wono no wo ba bebu aten sansa wono ne okwan ne kura ne nkwa obi nkwa agya ne nchen agye so wonam ne so. Enti sa wo obi sa wo beji na dia ji Yesu Kristo di na ji Onyankopon di na tena bia pi e wo nagya fie hweye na wa ma obi anada. Be careful na wa ma obi anada enada be mu ne yewi ye be kwa ho hiehiem ja intro di emfa wo krata nkodi ntro nipa no wonye wukunu usimi kunu no Bible be bia ni wa yaka se sa wo ba abrochire na wonua ho kire no won krata mu a ene ne nkotwa ntro wo court ne ko ka kire court fo ne se wukunu no wa bra enye wukunu ne pen krata ma no because o mfiri ha ye mobo no no so nya adwuma nye. Bible be bia ni ho no ma akasa enti wo koye sa wadi ntro no so wadi no wo be ko jem me ka me kire wo se adwama mofo ewudifo okay homosexuals and liars omunyina eban na chi ena omo enti wo kodi tro ai ena sa buchi ne aban mame no toa na yenua no mo be de nya nkrata si yankon kodi ntro ne ama mo nkrata omo be de nya bi me ka kire wo se sa ntro no so wo ye Kristo ni nko ade a twu ho firi ho sa wa ye bi so a kwa awurade nim ka kire so mfa obo ne ncho sa wa ye bi ebia satam na wonim wodi nkontompo akofa wo awunua ba ma wo so kunu no wo awunua ba wo so yire no wakodi ntro akosensan krata se de be ya wo beje nkrata ma no so wayi bi pen ene me ka kire se konkoto ganim ne ka kire onyame bi Psalm 51 fa enhu akoma ekọ awurade nim ne pa ne kyew no mfa wo ne nkyew anye sa enima eba beba Kristofo so no enye bi nie misraw sa wo de wo nkrata ma obi entro kwan so wo mfanya adwuma eye ntro na wo die men kan kyem se mame no toa wotimu oden papa enti menue enti woni krata wo de ye adwuma onye sika kura mfa ni di no enti me de men krata ma na ni ekotwa ntro no di di a wo se trofo bi ni wo be ko heaven o e ban na chi sa wo pese wo nkonkron be tira wo mu a ai na asofofo bi di ntro e wo nkrata se mu no me ka kire wo se sa wo ma wo mu sugar kotu e ma wo de wo nkrata ko yi ne ma nsem fata e ko di atura ija no wo be kom di wo waso no wonti di woni aso no ngu no kura na me ka kire wo no enne no kura yira yenka no kura obia se onka no kura nkire yen enne ti wo ba ye be kire wo kura wo be faso di ntro enkoye misra wala min twa wo ntro me metra me dadao me metra me dadao da because me nyam faso bi amfiri na dem baby a wo firi na ho no me wo enti se me hu ne kura na me so me fancy o asemwe abrotipo pete wo nte da because wo ni sofo be yaka asofo kan na wo nka nyina ne se wo nya akokoduro ekogina abrotipo pete so eko yusu sa wasi ya me yusu ya next Sunday obi no obesi aso dem ho musumu kuru ya mukugina so dem ho musumu pese mu ko heaven die ebesi mu kwan so ema mu ko heaven no so ye be ka kire mu so musu ya ye bone yanka no kuru na nkyere mu so ye nwie enema ekoso abuchiri no I quite remember
number me ankasa me kunu ama me o passport wi de say ka me no kra ki ja ware a ho ye betumi de aware na nka ya gisika nam se don menye and it be a ukunu betaw because of that o yire betaw because of that but so ujina Yesu Kristo ejina mu a misraw stick with the truth, nothing but the truth. Sika ye woja some de me krata ma obi no ma me $20,000 no ma me $30,000 na me de yi wiase mu niema na me wu na me hwere me kra na mfaso ben na menya me wu na man ko heaven na mfaso ben na menya because ye kura ye nipa no ye pe baby ama flesh we ye dru Ghana ye de na koto uti abrucha wani abri nyina se upefie si wo Ghana se de be ya ukọ Ghana unko han obi dan na meboa upe baby a wudi uti beto no obi anka ncho so we kohwini ana meboa eni nti na wani abre enti se upe edan ama flesh we ade ne ho akoto a okra na wote wo mu no ede na wo ya ma no wonu a wonyankopon wotumi se ode ne bekoko gina temu dwanum na wo be chi no na boni a wayi nti ode ne beto ijantade na enum dan mu a ede no nse wo dada okra usisi ukra o han enti se wan hwe ya dako ukra ne bu be fu uduru ka kwem wo sister me nkobiem obefiri wo mu akọ ama na kantoma na hye wo no sa hunam we no eye netie wote onyankopon oboro netie ni fira asase nchen asase mame netie nyankopon so wo na de a osi hu mo no de ma enti na se wotua otache na offering onyankopon ma niema koso ma wo dwene ho ante ase onyame at the moment obeboro bibie fi wo nchen no odobo no de ma nti onyame boro ayi ade say anwea efiri asase nchen ene ode bo me no mienu enti si wu a e wo si go back to assassin so what you say I was so sad e pay ne back na wo yi wo kra na wo yi mu no efiri mu so what you say nti wo kra no na ekwaku gina temu dwanem enti eja ne so fin na ya hyehye si wo no si e be twu nipa de na kotom no seneti we no so mo be hwa nipa wo a ni mu ye du e ya anwea no wo ye ti se clay so what you say mu ye dududu e ya anwea no ya do kotoa mo apro wo ya anwea enti si e pamanche so so kra nya dia wo be kan wi because wo ya anwea ade kra ma obi ti wa wotumi kan wish e ya wo kra na ti wo mu no so what you say enti sa okra na oti ya wo no wono ne yedi ne kugina temu dwam ne achene de na kotena ekotu ejana so ayi e de say was fire and brimstone wono ne yedi ne kotu ujane so finum enti no say obi de ade wo na oti wi ne e be yi sa okra ne de na kotu genum a imagine e yawa okofem last me can say we will all have internal life ye nyina ye benya internal life but the coin ye mienu e ye jem anase heaven enti road no emu de hi na wonam so ebi be spend eternity e wo jem ebi so ko spend no heaven na sa wo benya heaven so akwa e ye de wo ti asasi so o ye no ene na ebe lead you to heaven man kan crunch wa minue se me betena ha na man kan crunch raw a minue because na me tisum ene onyame hu me bombo ene nti me ka kire wo se once aye yesi ye ni ntro no de me no mienu ye be kwa hohiahia man ka kire wa me moa se obi tumi de ne nkrata ko ware obi gisika kese ni ye niema no wan hwe ya obeduru Ghana ye bebu sa akua wo de de ba wo se me di Jesus wan hwe ya wo ma me no papa de aba ne ebe san because ye mu bebre onyankopon de ye ba ha se ebe sakra eye Ghana na wote akaso hye nti aduane a wonya nti nka obi kura ka nyame asema ka ntie ye mu bebre onyame hu se so wantwe mfa ya mabruchira ye ntumi nya heaven enko aha ene wode ya beta na o ma ya yisoba na obi kasa awura waso na wate ti ye mu bebre onyame mfa ya ma ha se ye kosisi adan me ye adwuma menye sika o enko ye busuo onyame twe ye fire busuo kontonchinim edi ye ba be gina baabia o kasa ye betie enti wo be sha broni o ye stress bebreba wo bo so ko gina mpoano
Ehodi epone bo asroche no aye din no si no come back to the senses ebinom tesa onyankopon hu se wan chon sister bena wan chon bra kwasi wan chon bra yaw amfo wa medura buchira ontumi nya sound mind waso beye hye wo Ghana obi kura kasa huntie eno ntin wo do wa bedua ha so what you say enti wo ba bebre ekoye japade akese na wodi wo kra ni nya adachi bi wo be su na ba ye mobo eni ti me wo ha ka kiro. So be very careful. Boni bia wuti mu dwane firi ho. So woni be ma na tie wonya wo ho ade a eni ni nyai. Because wu ne wo be hye me ka me kiro. Yes. Mami no cho wo bu atan, me mu atan o. Si e ka kiro sa ade we gyan. Diditi ni si wo no. Emfa no wan no ma wo be wu a ampane ampa wantie na ofa no ma wo be wu su ampa. Eye sa ne tie. Eye no kure e na ye ka. Sansem wo bi ni wo be ka kiro. Sofo ne hwan e na okogina abroche popita ni maka kiro say don't take birth control na abortion. Mo ma sore ho. Because mo mu bebre mo mpe no kure. But me dear, me da wonyankopon ase. So wa mami akokoduro. Wo be tio wo se minim se me mane ya so yefo. But ko ne ko ka kire wo mo Jeremiah. Se wo mu tio, se wo mo antio. Ko ne ko ka kire wo san se minim se me mane ya so yefo. Wo mo so din, wo mo ye stubborn. But go there and tell them, even if they listen or not, ko ka kire wo. Enti na mtia me ka kire wo. Onyankopon na wo so ma me se me metena na wo nkasa no. Wonim se ye mu bebre ye stubborn. But was this a wutio, wantio? Me metena se na me nkanchira. Enti na metia and me be kanchira. Be very careful. If we asim we ekwanketo an eso fanye ize. Broadway no unam so. Utumi bu jambales e wo so. Utumi bu ampe huri ye de obeye. But kwankito an so nam no enye easy. There is a lot of things that we be sacrificing to be able to fit in a narrow way. And yes, I want to be. It's not easy. It's not a joke. And this we be to me in heaven na kodia. Sister Buna, I just a what power huachi. Sister Kuya, I just a what power huachi. I was so dying through dear. You were brochenti. Mamin chan through na me could. I was so dying. And yet easy. Me come it now. I'm not sure me kuta passport. Me wa brother ho, me wa me sister back. One me say papa. E baka say ye fie say ne gu ho. We look alike papa nyenchan. Nka I can do anything, but I won't do it. And inti na mebusu yakura family muka. No kura me pese me dinti. Enya abro mami no twa nya wo ya abro pa. Na wo nkata na untumi. Enya abro na yemi o. Mi suro se me dim tro mi nuenti na meko enya be nko anso mi ne mi enu nyina na dim tro ti mi ne mi enu nyina ye wo problem ni ye be twimi di mako gina atemu dwam ni ye be twimi di mako da ojata de na enum danim sanity sanity and need to be careful. Mami anotwa say me kunu say the nsema wo kekan de adin pa o they say birth control me kunu so ye hu bim na me take birth control wo so de aba si ase birth control ni kwa se take no na ye say say me ye na say me kunu so wo jame because me kunu eni wo say ma me kan tro say de odo kunu oyire eba ena eja echa me asafo rade omfata mahini. Jesus is first. If it's true in your heart, in your mind, so would do Jesus. I was say, so would do me di mashadi so. Say you true, so would do Jesus. And dibia uchiri no be chiri di ondo so beto. Uti e kwanketo anenu no. Onya dia obe funny easy. I be no go Facebook say, wo mo so mawrade no. And never bay na what to me sacrifice. I trust I was some Christ. Me, I'm asking you questions. And yet, Izo said you would not go per se, or Jimmy Pankwa, no suman, do back pe. What will Martin? Yes, if a backcrab
for the awuntumi me so be twa adwo wan hwe ya me sidi besi kowa de kowa ntoko ebesi ne enya sam ketwa but onyankopon baba ko pe ebi nka ho ene wasoma no amana ba asase we so wa woro ne nimonyam prince wa woro ne nimonyam agusoro enna sante hene bakora no wo ka kire so ma abruchiri meye boy a o ma o she otumfo ba na nka mpesa ne nana enya di obeba abefa akwa so wo baba ya papa wa abruchiri she enya di obeye enso she said Jesus Christ si do yen wa do yen wa obey ne papa enti papa ne peso oji yen no so sacrifice ne ba wa de ne ba bo afodie ama yen seko na wonu no mansoma wa ombeyira na she heaven yes ye golden city yesika krom baby awonam no yesika uhwe ma wo hu anim nti na bible say kromfo nko no because wanhwe ye mobekọ kotu galab say wo heaven nti no se wo ma kromfo ma ho kromfo bi ni ho besi wo liar bi ni ho besi wo because wanhwe ye wobekọ kodi ntrache wunua oponani beba no ho so na mutu galab say wo heaven and nti kromfo bi ni wo be enter heaven and nti mesraw wasuma ne doba krope obi a wono no ti ne nimunyam adwaso wo de wo kura wo ti abruchi no kudu ga na ne ese kwakurase aya ne tete oh akurase de munyai o mu kwan ne nye e kina nko ya yi ka na kuhurihuri mi ama misisi akoye me ya sana okasa udu ga na kura wo fia wosi no ya nhwe ne ya hwese de wosi eye ena me fra bruchi aba wo ba no obi e ho po sister bo brother bo munye fia ha yo Yesu Kristo bae enwambuo mu ne wo de ne koto ye enwambuo mu me wo me bey onu no ye nipa no me bey Levi nipa no we wonye Christ enso mu strola no odem wo ye nipa o enso hwe Jesus Christ ye ko wo no to enwan buom enwan anani egu ho Joseph ni Mary no mu ni dan o abusuafie na wo mote hwe bebi ko Jesus to ye obi o ye prince wa wuro nani munyam wa be hye nipa yam ye di Yesu a hye kire ya ma ne nufo ya bone so eturo bi kura mekaze mse ne ma mbitime twa ne to upe su dodo otu emse wa oye bi pen akora nsi wo su Yesu kura upe su dodo a ede an etu woni Messiah nti wo besu ha Messiah ade na ha adwesa se ye twa ne to kura ya wuro ne hu woni pam chenji ne diaper ya mani nufo no wo wia wo efom wo brain ho asia to the extent say wo melo ya de ne ho e be hye nipa mu e ma ye wo no bai ba wo ti asase we so wa bruchi nti wo se wo nka mo down wo melo wo self wo mra wo ho ase na onyankopon tuma ye de ope wo mu wo se wo mra wo ho ase e na wa wuro nani munyam na onam Israel ka ni ho e na onam fom ena na tade yu ehye no ena ode nam saa no wo kasa wode nam saa ebi ho no ma bebi obeduru kra no ye nka kasa papa wo se e de se ewiemu no ma wo prebuo but onipa ba no ni bebi ode ni ti beto enya sam ketwa wo be fa wo yiyim me no mienu se de be ya ibenya danko ena ode mra aba beto ye se ye de kwanketwa ne nti Yesu Kristo ne di kan be fa kwanketwa ne so wo jaine ekese ne wo ho eno no be di kan be demonstrate e koye fa so fa kwanketwa ne so esuafo idi na chitoro bi kwa ne kom de wo mu di wo be di kra na ayede ye beje ne tax o ma ye kopum de bia meka me si Yesu Kristo ai onyankopon ne first person wo ye ai MoneyGram ne Western Union wo ye Western Union de shefish enum ama ye koyi de betua tax wo mo sa Yesu Kristo ankase bebi a me fredi ha de mintina wa mfrefre no papa na hifa na de miamba yi aha no mkra wo modwa ye nya papa wa hwe bebi a me nam wo munika so won nam futuro yi mu enye ne ya wo be fa bebi a ne edua grass ne ye won nam futuro nim sa
obedi dia wote fom se tem na waka na abo ho no odidi enya asem ketwa no se ye hwe ne ye nsua no ye tutu ya na mo sisi ni diem ena wa ba buchire wodan bia wo pese wokosinti no ye ka bibia kire wa so ntie woni adaje in fact ye mu bebre edru Sunday kura ya sori ko nkramofu kutem wa bre wa ye adwuma sa woni tam wo de kwa sori ene enam enne me ka kire wo se Yesu Kristo obabiem and emre boni mu na ye we are living in the last days bibia dia danse say Yesu Kristo obabiem ba oban o man so gwamabiem oban sa we na de said the oba first na obe demonstrate said the be ye betutu na de anamo sisi ni di obe kire kwan ye mfa so mfa ekwan ketewa ne so but she said the oba se ahini mu hini ene ewura no awura san wo oba no Bible say ne ketrema na odi ba kan say mama mofra ne kwan no momra me nche na wenim say no so ahini ye ondiam ketrema no watu ato ho ene odi nkrante ni fanu etwe nyinam nam ne dane kokoso eno no odi ba o mana no so etwa nipa thousands millions enya gro ena na ni kosua na odi hwe nipa na humo bra hye na komama no na ni kosua na Lazarus wuye oduru ho oti ni suo no sa eni no wo ye firi ho ena odi jasrama ahye ho enya gro ne na esisi foma na hye mpabo mu odi nam no and sa ne na no wo di wurafu no mama na dore ko ena odi ba atade hye no na ye yu fita kama no se wo de Saturday na kunu mojam o chiro se na ni abre ena odi ba no mercy o chiro se na ni abre ena odi ba beginning ni de ye bona seniam oni patente sugu ne so o ka se ye ma ni nsuo no ye ma no bonyu no wo se jafa chawo na onim de oye this time nye se wo mobro no odi ba o be chindi pakugina temu mu no obu atende wakotu jata nam. So what you say? And until this is the time, you nani frebu fushia ebano. Johnny frebu fushia ebano. Jesus di bufua emu den and eba because wonu kutoni ya boni etiano. Ya boni etiano. Ye nianu you. So what she di jina temu ma ye nianu ye di fo. Enti shase fa bem di ma Jesus. Na sakra waje. Na sakra waje. Wode na tagi ne nu mojam. Ena wodi ahye te se de Ghana obi wu a na amanfo aboko jan no muko jan no kra de mo fanko to baabi na no de nya kokko we no wa heda de soku moja pa ena wodi ahye ena wodi ba masu Yesu Kristo ma he ho dae maso me kame chiro se ya na nye izo nenimu shrent se owia wo se da no owia beduru sum se baby na wo no se ho ye daytime osrane se wo eye night time osrane be dane moja se ye daytime awia bo a owia beduru sum en shrine enya kro Yesu Kristo ma ye ne ehu enye easy enti so wo bana wo wantumi ankobi no wo be ye mo bose abofo mo so nyina na odo mo ba kokora nka wo last year so osoma abofo ne bi e wo Bible so omra asasi so oba ye no wo enya ba bi amfa ne nan si wo asasi we so otu ne na ba ko si asasi we so no ne na ba ko aka no wo enya ba bi ansi e so wo de si pum epum no de ne na ba ko si ye obe sove ntu be ye obofo nwodefo agina asase ne nchiaman so no mo de mframa emu oden abe pra niema nyina afra asase we so enye easy enunti no sabri so beti enyamesama repentance sabri enu ne wo si preach nipa repent from your sins Johnny Frebu fushia eba no said John Baptist eba boy si wo kan no wo se huritiama wan na ka kire mo se munyane Frebu fushia eba yi ho omu Johnny afide no mo ba ma na bo mo su obi na no wo se huritiama
When the catcher was a munyan in Febufushia, Banim Daniel, you need to for Nigami. Yesu Christo de Bufua imu den and Eba and Yagro. Obonefone will say, only time, he have no time left. And inti, only a bedin in your Ralph na Eba. And Yankupon a debo be say, when Yankupon Maquine and money bride and go through. And you will know that this have before Nibo. All this says, no, Unyamina Maquine and a Sadian Eba. Uncle, quite be so bit me up, said the Mokano. But to when him say, Obibia or Donono, undenying that. Obibia or Donono, undenying that no matter what, undenying. And inti, ye dear be fajam, inti sawi paper over shit. So the one of Fafan the door ready, and through a kumama over shit, because he drew one ma, who do crab come here ready. And inti so Subenya Kukudro, and the Jinam, so Owomo, and Como. Ube jina ma Jesus I just so few a combone when I'm going to my better. That's what you need. And yes, I may come to say, my dear, you cannot. To me, you know, a bufushia, air banim. Maybe both tape natural. Dear Chelsea, no, a duha, and Kofubi Kachamo say. Rapture Baba fire Kwanzana says, Naban. Says is here. Maybe both tape no, I'm a what ye be. Na so wo nkoya obefa so a obebobo ho afa nti so obi ba na obedi wo ntra wa ya hweyi na waka nanim na wadwane afiri wo nchen akọ esan se oye daadaafo mebebo a kyerew ama watie bi me na ada. They're going to use it for some very basic things at first. This is a vending company who's behind this. So one of the initial tasks of this microchip is going to allow people to buy their soda and chips with a chip under their skin. It's a first for a U.S. business. A Western Wisconsin vending company will... Oh, one from me. Sorry, oh, be friend, I'll be boom. I did some cream. Doing it in the first place. Well, they're gonna use it for some very basic things at first. This is a vending company who's behind this. Oh, Miss Wow from a man from a me air me patch out. Doing it in the first place. Well, they're gonna use it for some very basic things at first. This is a vending company who's behind this. So one of the initial tasks of this. Seriously. Miss Roman frame me or air who distracted me pacho, Miss Rawa. Oh, I was a former fan channel. Well, they're gonna use it for some very basic things at first. This is a vending company who's behind this. So one of the initial tasks of this microchip is going to allow people to buy their soda and chips with a chip under their skin. It's a first for a U.S. business. A Western Wisconsin vending company will implant microchips into its employees. It's right in between the thumb and the forefinger. Tony Dana of 3 Square Market says more than 50 workers at the company have already volunteered to have the chips implanted. What's the benefit for the employees to have this? Convenience. That's the biggest thing. You're going to be able to... our ultimate goal is to eliminate the wallet. He says the chips don't track the workers or record data, but do allow them to open locked doors, activate machinery, or buy snacks. The same company already has high-tech kiosks like this at a number of companies in the area that even include fingerprint scans. But soon, you may be able to pay for your purchase just by holding up your hand. But outside the company, even supporters of the idea are a bit skeptical. I wouldn't be the first to try it, but I think if a lot of people did it, I would do it. I think it's a great technological advancement. However, it worries me a little bit with what that data is going to be used for. Marquette University's Scott Durso is an expert in privacy issues relating to technology. Putting technology in our bodies is not something that comes naturally. He says the idea of implanted microchips may seem disturbing to a lot of people now, but maybe not for long. This won't be a big deal 5, 10, 15 years down the road.
Now, to give you some perspective on these microchips, take a look at this bag of rice. Each of those microchips is about the size of 1 grain of rice. I'm told that it takes about 2 seconds to implant each of these in your hand, and if you have to get rid of it or want to get rid of it at some point, all you have to do is squeeze it and pop it out. Okay. Really? All right, well, so the technology's been around for years. Why haven't other companies tried this? Actually, some European companies have been doing this for a couple of years. 3 Square is apparently the first U.S. manufacturer or company of any kind to do this with its employees, and I'm told that they're going to start microchipping their employees next week. All right, thanks, Ken. Microchipping their employees next week. Or true force me dance any watching. Or see it take 5 seconds or any edition. RFID chip, which is 666. Ewaha, and ya fein the eba. Nti so be catch out say. Rapture be fire before this. And yenokre. We will go through this event. Okay? United States next week. Omo be shase implementing. The way you see the most come bro from man ye de. She said, "We see come on here, Debeka say, oh, who the show on the you can pop it right out." See how they were talking, but any for and who is that way? I just a woman when you build and coupon some no woman in the air ba and a better sansom yase. Obi the bed dear grow. Say it to me and your obi. I'm an ababetina catcher, you say. Yes, Yankupon can't the son of baby of Jesus. And Tinya cry, you best say you be a baby now. I can't try you say. RFID chip no, Oji and your bonnet. You been ya or one for being a sophobia. I'm woman dada nipa. And then to make a choice, be careful. Men for was sweet and good tea at some. Was the brand of a query, you bet dada nipa be brave. And now down go for me dada nipa. Be careful. Imagine so we are Christoni. Now see a some way I say. Now you implementing fidie. Ewo wajumam. Ni ye catch us sabrabaji says. Now say no when ye. Afedi see you and yeshi. Ukofie. Unye jumaye. Ma. Uchia obes. It's not gonna be easy for Christians, true Christians. Kwasi man kwa Christo sum fondi be easy amom. Ko church bra ne be koso ye be samapuka. Womo de be easy amom. Ko church bra ne betena session nsabia bi wo wanim ne ba we bro. Ne ko party ase ko sa zonto. Ene ne manem womo de be easy amom kire se. Womo no benya obi ama na be ka kire womo se. Se womo gi onyankopon kwa so sense nya adwuma mani di. Enti so onyame se ye nya ensanso so wo se ye adwuma. Enti kwa adwuma na nya sika na wato aduane ma wo madi. We will have all these people that form be babe that nipa. Ama omo suma ye omo de. Ena nam se wo soso ewiase da so ye wo de. Na ewiase m niema no woni di akire nti no. Ba all misses wo beje because wo pese wo so dan ewie. Wo pese wo store cement. Wo pese wo da Range Rover mu. Wo pese wo da Mercedes Benz mu. Enti woni abrinti ba all miss wo beje. Damra wo ti wonu ma wo tumi ko ton wo kra ma bonsam. Ekoje sakawa no kire se ade we happen wo beje because wonim de meme hu ni se de be mo de da nipa bebre ni se obonefo be me increasing kofo paycheck. Ekwan bi obefo so be nya wono obe me increasing kofo se na oji $50,000 a year ye be ba be double no obefo kwan bia so just to get you. Okay, onam kwan bebre so nti se bia woni ukunu na tia no wo check sika nko benya na ekua wo so nkwa adwuma why because unyame asam se ada wo na ye kristoni won hwe you beja aware won hwe ya wo yire baba be kambra kwesi nti wo na ye sofo na wo ankasa wo bible no enkanche o sense nya adwuma mani di wo se o ade ndie sesese won na say sesese ya tro sesese wo ho eye RFID chip wo be ka cho si ye ntru din sesese wo ho sana obe yisu ama wo. Big challenges will come. We will, through Christians, you may go through. But we see young hurry and 2 man feet. So what you say? Until the Bible says, no man can you don't to nipaso. Every way we hear what thou kukum don't trust her. Who kuna
telling you the truth. And I'm not playing. So one she ya, umakura, was ye be ye woman, and your son a becono. Ye be ye woman. No one kinds of what ya butchery. Near chow take it no bush in any dowso. Near the brabba ye juma. Nothing says this in tune to me quajuma. You move a place on cook come home so about why. And until I'm sick. Free sabre we ne sisi wo sister Joa free sabre we free yes she ni nchiro wodi won kongumanum so wodi ne kongumanum there is no way so betumi agina if you worry problems in tikura wo bejai do wo kunu bebrebe ntikura wo be ye mame anoto ye enye hwe mekọ akoje aganye me nkwa na mekojem a lot of people you bet that die and until please and na me catch you say adie ba ko pe ene be ma otumi agina si ya true di won konwoma no mu eno ne be ma otumi agina a resist so nkonkon ti wo ma wontumi nkonkon so wo be ba age se wo dwane afiri wo kombone ho anya sa he won't come wontumi nyina wo be som Kristo biara because asori dem ho no ye benya nko bia ma na be preaching says a ukra woji na de taduane ma wo madia na Yesu ba o de wo boni be chaw nti yemfiri sabre ni nya boni ni nsisi ho like I said wo chimpna frɛ no ka kire nso oni ne jai obi kunu da wachi dwane o ya abortion jai wonu wo yiri ukunu ntam nwo jai yiri wo na ya wafamu de na dan wose nipa mienu da kata ba ko so ye be ma ba ko so akwaja ba ko enya de ye be fa ni easy ano to me tia me fa ni easy decisions bi am taking ti no me fa ni easy wo enti na me betra ha me fa no kurensi wo no ma take big decisions and unti me fa ni easy enyema bi afese na nke ye easy ma me no enam se me fa me ketra ma we nkodi ntro bi mu nti no me fa ni easy. And yes, I don't know me go through. But I will rather suffer this time for Christ. Na menya danko dan say me di de wo wiase we mu. Na Yesu Kristo beba. No beka se firi mi so kominimu. Na me kokoda ejatana enum danim. Misro. Enti misro odofo. Emfa wano keke endo Jesus. Wose do we ready wo nyankopon. Wadwene nyinam unipadue nyinam wakoma mu nyina fadon so what you say enti se woni sa do we ya wo de wano ebeye kosia mankwa Kristo son Sunday church goers sa na obeye Sunday driver ti se the mate for no we do Sunday mate for ne twika kese Sunday driver Sundays na be ko wasori but onyankopon mransem bi ni wa wodi so. And until now, be one can be busy when you say, the monocon of his way Christoni, or because I pet no one say, or you look warm, or you could trouble it, or you are sick a crack Christo cacra. Ye could be as a former overcon to be. Ye walk to power 1 year. Ye my ancestor she never destroy 1 year, or ye 2 face. And until you're careful, Miss Row. This time, so will be the one to the sword, for who to radiso. This time, no crassa. Unipa to me shema or don't you obium. Wow, mammy be you ama. Metia me a testimony. Wow, bushia be you ama. Metia me a testimony. Okay? Omuba po. You found your she. Why? Because what could Jina? Yesu Christo Jinem. And you may want to so slow. Say we are said we go through. You be persecute too, dear. And you know, say what you do from Kongman. And I know when I persecute too, they were persecuting Jesus Christ. O she saw our Damascus question. Was say what him when you was a mere for radio time. And to see a persecutor, and Jesus and one more time, it didn't Dawson, it didn't know what I did on dinner year how. And you what? Sister, we are with your cow in she. And you didn't know what you're two, son. And none a dino, and one more task I didn't fit it. Until the moment I would dinner baby cow, do you know? No, I be your comfort, no, I be your target. And to know when I towel,
nti no se yemfa bone ntua bone ka do enya wo na omo tawo eyedin no na omo ta no nti so wo omo ye bone na koye omo bi tua ka na chese wa anya de so what you say nti nya wo nti na Yesu Kristo eba no odi nipa be gina temu dwa no obu na tende na koto gem no de ede ye no wo ba be chie nipa so ka obi buatan no wasai dia de enti me srew yem fan easy preaching we won't be untedante abuchi puppet mako ne be kasasimu ya chew men sha trousers on kan chew obeka chew say yesum nyame wakomum but me ka chew say de wakomum ne manifest outside before nsa na me naked pictures abegu Facebook mu no me free makoma mu de wakomanum ne adwenenum ene ne manifest na me de aba physical sanity enti sa usum nyame wakomum akoma ne de wo mu no ene na manifest ma odi aba abonten ene na cho se shenika ene na cho se she miniskirt ene na cho se yiyi wa wa mu ne pompi unu fugu abonten so what you say nti de wo mu no ene na manifest aba abonten so what you say and until we have to be vigilant. We have to be very careful. Every new one, my iniquity woda, name the airbang. Sabi waya you woman, will be beyond any bay dinner, which the Christo Jim will be your down. Was so him, you know, your fun and nibre, and your hurry and your day so. So one more when you're dinner, as the force of a dorsal, your best three. Because who pay and make us say, Pimpos so crow when him. Anka first na anka uchi makeup na anka jawa katakata so se Kristo nti o se Jezebel na ye makeup nti se makeup wunye biem ti nkofo be srew last minia ba bi frame o se sister no toa se nkofo hu mi aye kwa ade wonye mana na de wonko na osum Kristo na wa ye bom se na wo ho aye kan se me to makeup ni mani mawu me nkeka mani ase mawu nyamnam ti we so what you say. We have to be careful. Men fa samana nsrai mewu. Di onyame bia ma me no eno na me de te wo me mui. Eninti memma obi mesra wonti ma onko fa samana enko sra ho se wo sra wo yusu no aye kokko. Onyankopon pesa. Sa wo ko yusu a won fa wonko heaven ho. Yusu ni bia ni ho be ko heaven ho bi. Eninti be careful. Be who you are. Be true to yourself. Ma woni nso de wanya. So what you say? Nan say na me won say makeup ne kura no beginning na ba na efunu na ye di chi wo monim na nyi nipa o na efunu na ye di chi wo monim ni ateda wo mo e na afidi nipa be ye de na nka ye de ne powder en ye be gi makeup no nti wo hwa sa wo hohora wotumi wo horo sa wo sa ye te se ntwoma wo hohoro se ya gu ha ma ye bida en ma ye adwuma wo hoda. I know what I'm talking about. Sa wo hohora ete se ntwoma wo hwe sink ni ma otum se ete se ntwoma enegum se na yefunu ene wo ma wo didi dem ebi obu okra bi ehwi acid agu nanim na totom mo didi dem na wo de aye sili na wo de sili wo monim. So what you say nti your natural beauty no, we don't need makeup to be beautiful. We don't need it. You are beautiful as you are, my dear. You don't need makeup to be beautiful. You don't need it. And you brainwash. And you brainwash here. And this makeup is so expensive too. Okay? And then to be careful. Be vigilant. Ma wani na ho. Ti wo no kritim. Ya hihye ye more. A hihye ye nsa Kristo ni, wo hihye ne nsa tententen. E ye Lucifer na ye sa ne ma no. Wo so onumfo be ka cha ne nyumfo sa de na wo ye mi sei. Asofo ma metio na wo hihye ne more. Akeka na no gom. A wo so wono no to pichi. Omo so na mutie won. Inti sa asofo ma me no so obetena se kasa repenter. Na wo so waka chen so wono so nko repent first. Wono ndi kan repent because wo de achi wade na te wo. Onko tutu ni more no. Ne we gine gu ni tiri so no. Wono nko di kan ko repent first. And some will be conscious of repent. Until no one can crano. On better, my summy, or more can be more person would say.
Sister Obedi, I see promotions. I see this, I see that. And ye nam. And ye jeniema. Ye ji ebura munsio. Because so fun kan cho se fi obi kunu. Wa ba wo show nkom so na wo fi obi, wo fi ne mpran dem ne bae, ne ye hye ne nkom. Okoyigu ye nche ne ye hye ne nkom. Sa na ye pe. Me metena ha me hye nkom. Me hye nkom da. Me won nkom hye bia de meka kire wo se. Onyankopon se, osuri ebe wo so. Ama ayi ede se ensroma tete agufom. Yes, ensroma na ba ku bia ha te se 100 pounds. Nti de meka kire wo se sakra. Wan sakra. Ensroma ni bi befira bo utrim ama wo peche. Me nkom hye me wo ma de no. Me ni nkom hye foforo bia de ma. Enti me sro. Be careful, be vigilant. Ma wani na ho. Me mo bia na daw. Me mfa wani ntu bia so. Because you be kwa hu hiem. Enema wo mpe, eno ne de be ye wo. The first na nka obi ntumi mfa nyew. Asema first na nka obi ntumi nka nkyerɛw. Eno ne ye be ka nkyerɛw. Ye be tetew. Se de be ya wo benya wo nua hu menasepo. Na wa ye bone etie wo Awurade Nyankopɔn. Ye be kan fu agu so. Ye be tan trato so. Se de be ya untumi nkoyi wano meti wai. Mesaye kokoyi. Ewiase kura wo na ye kokoye so wo ye mame wata. Mesaye kokoye meti preach duli. Imana le den ne nkofo one day ombeba betena se. Again na mutie no. Oye dimo ombeba beka bi. Which is me. Menti obi a case. Ena me no enya afi na me no obekontokwa. So Onyankopɔn te asefo o te ase ampa obetchirem wo mu a na me wo ye misakwa na ye kampe me ya munye o muncha ase enye because I was asampa no ko bebia na nipa ne bitibi muncha ase enye because at the moment I obey ye kampe o some people will come obempasa na so de oba na me di nyame asama ma no na bowura na komam na onyame de ne tumi adi akire na sakra no enti mun go ahead and do it. Me wo ye kwa wabo me. Praise the Lord. Fa me kwa bonten. Enipa ni bi beba se ko mo bepe news etie juicy news. O mo beba no na Onyankopɔn di tumi na hye masem nim. Na bowura o mo no ma sacrifice o makwa mbone ho. Enti me no mo ya mo mama ye fam ni di kan ka kire mo. Mo ye pe. Na just mo lift me to another level. Enya gro. No metumi di ne kura no amankofo me se moye pe Facebook me se be another branch na me de mame no to wadi akoto so na ma se wi ni nipa ho na ma preach repentance amo masakra because em se to be ko nyame pese wo ye awareness ma nipa hu be bia no kora wa otumi ma wo bi begimi ne ho na wo de wa to platform so wa bonten no wonam saye so atwe edom ama ne ho sanity because no nyame nim say obe sakra po ani a friend so no se mamema wonye e de say giant so opiewa na ba biewu onya asem ketwa a wono de atutura asem ye be frena mana kodi sesi a ode ne nsa tachi no minim se nipa ne bebre ba so mo behwe say ampa se so no so as say ye friend Paul no e ampa se wasakra mpa enti nipa ni bi ba behwe adefo bi ba be sakra nti behwe adefo bi ba be sakra through my preaching and nti go ahead and do it with the platform now do it the person who can be say it because e benam say so amankofo bia no munim ko se mame anotowa exist will come and listen to word of God it be happen and nti me sro odofo me ni hwe me de ma wo se me kutesika na jeta na me de ma wo bi di amanasa se me wo gold ajapade bi na me de ma wo be di amanasa enti me hwe nkosi ewie de me wo na me de ma wi sacrifice wa kombone ho ni ye be kwa ho hiyem jina so so akodi ni nyina no watumi agina no obonefo na de die sie wo kunu wo mpna me so jai me pa cho so we do tia so dem na wo chimpna me so jai. So why you confused? Because asofufu bi omo ba, omo nka no kra, and then me srew say,
Jesus Christ exists. Oh, Pew no say. Was a bra no bejo. Bonnie ben away. Ebia na was bo best bra. Ya can best bra. Ya the babro fuma a ye 2-2. Yana nanom se best bra. Ebia na ubo 2-2 wabonten. Sister, men kasa wabo 2-2 achintu nyamenyo. So uja uniemo nyine gu hona uba. Jesus will take care of you. Say Yesu Christo ji Mary Magdalene. Anu oye jamanfo beifo a. Wono de no de nani ne chamo mema. Wo show pe ubedi nechi. Na obese sa obotom sika nyina de amano. So onyankopon Jesus Christ. Etumi nam ne so sakra sa mami. E ma ne koto aduham de bepepa Yesu na ase a. Sister me nim bone a waya eso se Mary Magdalene. A Yesu Christo ontumi nyewo. E bia wo ginem wo kunu edura na jo a ni asa mo sisi ho se kokobo tutu. Opunya nka wo be jai so ontumi. Sister, so wo be dwane ato Jesus a. No why te said Zacchaeus. Okogina esoro. Edua soso okohwehwe no. At the moment I obey so obehwehwe Yesu no, obehu first no obejo. Misra. Me pa cho. So onyame agimia. Sister, obejo. Ebi abekasa mame no to ne sa wo de na wo mututu. Boni bia ye boni wo awrade ani so. Boni bia ye boni wo awrade ani so. Entro ye boni pese min kuminya ho ya. Obi ho asem wo se di ota ni nua no. De ode ni nua ho asem hye ni mu no. O kan na fra wudifo ho. O se na me de mese mo se. O se di odi ewu no. Mo se mra ne se. So obi kum ni nua wo bu emra no ho fo. Odifo. Okay? O se na me de mese mo se. Di ota ni nua. Ode ni nua ho asem hye ni mu no. Wono so ye wudi ni. Eni ti boni bia ye boni sister. Me so Johnny. Untina metea. Jesus Christ offer unusual places just to speak to you. Untin wo de mabetena kwan hu ye 1 pound. Wonim sa so de dem a wotin mu bi ni wo beka no kra kyerɛw. Eni nti wo de mesia se me meka kyerɛw se sister. Repent from your sin. E de na ma wo bo akohwibra. E komodo. Unya aduane ni. Pa wo ho achi. Bra Jesus na se. No wo se wo ma wo aduane ni wo ma de nkyɛw. Abucha wo ba ye hu so. Wa pa ba. Eni bi sister no toa. Sister dan kra min sibi. Ena nyame aye madum menya nkrata. Anka me koton na me de akosifie. Wo so se ma me nkodi ntro. Nsi se menye bi de mesifie. Me ma me da bonten. Me ni fie sister. Me sra wo se wanya ya. Santro ni ntu ma me benya ba bia da mo akogem. Sister no toa. Wo se me nyai ntro yi dipen krata. Se me ne me yire na aba. Me ni nkrata. Me ni sister ya nkotwempra. Ene na nkwankwo wo. Ami ama ye nkrata. Mede menya nkrata. Sister no toa na wo kase brother. Se wanya ya na wo tokoso a me se wo be hye. Yesu Kristo o mejira o mekasa wo ho kire wo. Wono so be fa ho kirem. Asuafo no be fa be kwa ho hiehiem. Omo ho kire wo mo. So what you say? Minim se Peter no be go through. Because omo ti wiase no mo ye omo djuma papa bi. Oba e wo se di machi. No mo wo yire no mo. Enye easy. Jesus Christ will help. Yam fun easy. Until the bia me can say Christosum is not bread and butter. I been on the Facebook so and I went to church. Jesus is love. Jesus no that's what in the bonim. Hey, a Christopher kind enye easy. Christosum kind ni easy. Obi a your bonny is a fachan. If you need free wakum bompire man. Yes, a fachan. Enye easy. And inti me sraw me poucho. Me metna me dada. Free wakom bonne hunu nyame hu mobo. Jai mpana chin, jai wudie, jai pesamin kuminya jai abayi gro. To be ye no to chene. Na da ube ye be chene ho. Na ube nu ho. Sister, to be ye no chene. To be ye no chene. Se se be ye fashion. Upie ni hwe wanim na oni bia ye mu. Ba me kache onyanko me kache wo hwe nyame di mo animonyam se. Sa wo betu be ye na to chene. Na wo be dwane to Jesus a. Wo be hu mo bo. To chene. Enye wa ebia wo bae ene ye de ma na wonim na wo fi se oh ukuta be ye okay ene wo hu wo se beifu bi ni wo be wura heaven ho beifu bi ni wo be wura ho ene nti me sro to be ye no chene no nyame hu mo bo
Odi asay ade mesro enye hwe enne se ukonku to dwanim na ubie Psalm 51 na uma wonsa so na ufi wakoma mu wagene mu unipadua mu na wonu hu a onyame de be chaw odi be chaw sister no to me baye me de be ye niam bebre wa bruchira sister enkachi to chene odi be chaw some group of bayin you who free sister no to na me wokunu na be ma diminya ehwemo be ma diminya wa jimi sika nti se say be madani lesbian be ma kra hu nyama kono bim sister me pa sure free lesbian nim na bra back Yesu Kristo bejo mami no to de be ma de ma famunti e me ma kra hu nyama kono nti se say me ni lesbian fo na na ebodem sister me srew enkachi unti na mtea jai lesbian onyame be hu mobo mami no to de oba bi de ma famunti no se say me ye gay de me hu se me papa de ye me ma minti no madani gay brother me srew o se tumudifo bi ni ho heavy ho beko eninti ne jai gay ni mami no to adwuma me wo mu no se me ne boss na anye gay a obeyi medi eno susu ne adwuma me pe brother me si jai ne kono nyame se wo ma woduane ni wo ma de pancho me srew me pa cho unti wo baby a o unti wo baby a obi beka se mami no to wo de unnim ntira e ya sem bi nti o ni bi ne free suru beti bayira ho mama bayira mo akase mi nim sister I know but se wo be free mu a no wo gine mama awurade a ono so be hya wani monyam se wo be gine mama Jesus a ono so be hya wani monyam sister se wo be gine mama awurade a mo obi amfiri wo ho nko onyame be hu mobo mesro minim se nya wo pe na ode kobo tutu sister no to a me school fees kura me ntimi ntua last lady be frame me was it mine be or the night or the godfather na ne papa wu mine in the shan until because of some mine nation no mine in da every day or friend so banning na beda na get na mpene o se me mauska nam se die adman ho sister me wo school nam se what say was me wo 22 nam se kuya jai mine na chiri die na pa adwuma bi ye se ice water kura facility ahobrasie na bi no so one pa wo achi amma from untumi nsum Jesus because niam bi ni kwase ye de ye on ye de be ye na wo twe ho so a e wo se utumi ko fa akwate bi ato ho so na wo ye niam bi na nka first wo nye na utumi survival yes se Brazilian he ne gutu so tutu se pemi ne gutu so twatugu na ye natural na nante e wo awurade aginem na obi onu hwemo ye a Christopher ye hu nchiri ye nkosi da o ye hu nchiri ye nkosi da ye nkwa hu ye mu nkosi ewie ye pe baby ama ye kra eniti me srew obi beka se mami no twa me ye baybon sampa mi kuta beya no de which is yes mema beye e do so chem e ma 100 but mami no to me nyanka me di Yesu na chi ba beye ne kuta me no ene de bia medru no me ntumi nye brother se na wo be obey Jesus te said ye so obey Jesus abra wo tie mu frɛ no no na obi san se die na me nyama wo na obi jasa die no mato ha me nim se wo fa ni easy but se obi gina Jesus agina mu a brother obi hu mo bo na obi so mu mami no to ma ko join Sakawa for me na me leader se mi jai adwuma to mbekumi brother se wo betumi afiri wakoma mu na wa jai adwuma na to honoma I'm telling you say Yesu Kristo ayi nyina yesom no obegina wachi so domberema na obi bia ntumi njiri wo ngu fam until sa wo tama so I'm telling you yeti ye preach abrefo hweye obi wo ha na ni pre ka be hwiase no wu but enkosi se wo be ye wadwuma wie no onipa oba wo no ntumi you frasasi so da never meti anya obi o hwe me e na wo ye clean okay obi kutani nine but ne kon do de me ye no o ti asam na eba ne timi won wonyanko obi stop me obi twamagu but se wonyanko poti ase no se wo ma me nye madwuma nwie ya onipa e ba wo no ntumi fa me nto fam da na Yesu Kristo ko de to antimi mfa wono wo de na de to ho no mukeke no twa ne ho firi ho kra wo bone fo ntumi nsom
wo bie ne pono no wantuma wontumi nwuram wantum wagya hokɔ wani tua pa wontumi nwuram wo de chaw kura ntimi mfa san wote mami no toa me bedi Kristo achi me fie din o wan hwe ya me koma lamfo yi wo mo na protect me se de bi fie din no me ba bedi Kristo achi a wan hwe wo mbekumi o who told you Bible said you otim mu no wo so sin di wo wiase di oti mu no wo so sin di wo wiase onyankopon Jesus wo de na de to won free kura wo ne want to me fa me come chose wo baba wa jepo abegire Jesus Christ agine mu a woman do be first through the form. Woman to last me share na mala me share me video. Wa cross on the night or masikadro. No wa share me video. Na me talk about kremofo. Sen kremofo nyan kwaje this time. Na malam no I share me video. Okay? On to me kumi kamentia. Asam na banano de mano. Okay? On to me resisting until was so. And I pray, says Adam Malam no. Unyanko be to me frasem ni mubano. A dear chairman assassin. Because what men could rush a video no dia. Miss Ronya me say, O man in Sakra. Because in summer me kayano, Mame sugar kotu, me can summon kasa. And some woni pakumum. But he shared the video. Me who ya me say praise the Lord. Asamna eba no boy phone to me nyina nimu. So what you say? Enye easy. Omo pese omo do omo ho. Last na me ni bi kasa. And I can start see omo go Hollywood. Omo omo o se omo de omo ye me ka me kira se wo da wate. Omo ne omo hu. Omo ko join okoto ne Illuminati. Omo ne omo hu. Omo so de no musu. Omo ne omo hu da. Nti wo hia wo mo ya bompa yi ni bi mo mo se wo munya nkume free baby wo mo wo no abakure dwane nipa omo ne wo mo ho wo se bianse na wo hyenhyen yenye wo no ho ye hya no ababonte be yi ne ho wo mu su mama wo se Lady Gaga na mo yenye wo no ho ye ne na hye baby ye ya appointment ne ye ne na babonte anya nipa o enema ye ma ne ye ne ne pe because what wakos ton krama bonsam ana omo so mo de ufiri ba kwa no mo de ukomienu no mo direct na kodu mpempenso a enye sana na wote me bi obe man so hwe video no ono kwa no nisua tatan omo kase enye sana omo te but ade na omo be wrem no fam nti se fam na ba de omo pe bi omo nya ko mbe ye normal people ba omo ntumi ni atoto fia kese na omo dedem ni ema omo sika kese so omo nde omo ho enti fam na wo pesa wo ye na nti wo kokko join Illuminati wo koye ebedrum rebi no wo be pesa kasa fam no kwanke nkutaw na nka wo live normal life enti mesraw wo mo ndi wo mo ho nti menhwe no na nkoye naked picture se de be ya wo be famous wo pesa wo ye se Beyonce wo pesa wo ye se Lady Gaga wo pesa wo ye se Sarkodie wo pesa wo ye baby ya lift wo mo de wo makoduru no wo mo nyanko mbe de wo mo ho. But they cannot. Yesu Christo munkwa na oba ubenya peace and sound minded and intimate conform. Yesu Christo baby. Ye ni kwati woda ne mum de eba. Misraw. Jani fi wa kwambo ne ho. Enne yinu no mebre o madane ansadua. Emrantie ni bebre adane ansadua. And then I'm madam for him be dinkomo. Or some mamma not would drew krum ha. Now she near manko for ya. Tafu him make shell. Tafu him away Christo nipa. Tafu him baby will be a name shell. Or friend me mamma or send a mamma. No she near ma a coso. I ni pay no he need catch was a natural. Your man tell me blood and some jam. Emranti ni bebre enti nkramofo no eye alawa kuba no mudwane nti se ntokwa pa eye ntokwa baga na mamu a emranti ombekunu sa at the age just 20-25 and ye jensa okay bieja bites and ye to the din bites ye si bi di bieja na ye so beko sofo ne fridge na bieja bites ne shem sofo shame on you bieja bites bieja jim bites o sofo
ne show fridge na on. What kind of suffer are you? A brass to see a bejina bontain, a preachy unyankupon asem, amanya memma asakrano, what would be a jabites in the go fridge? So would a man who is Yadia drew, Yami won't mobo. And ye jin sebiebi, and the binomo shiasra. And nay a mrantier, and Clemofo boys, and I'm so monuments and tunes of we allow a body, say kind walk from one of Mujane. They say you name rantier. Ye mrantier be brother and Sanjam. Yet the medium in Sana Fribantama. Yakoya wa tonsu. Yakoya won tonsu ne kwadaso. Sana ye mrantier than in Sanjam. Sabri was a brain of a quia, Ubishin home, a good mapa one in Nantia so, and mapa one in Nantia Casabri, Unyanko Posha Dia Juma, you will be Bradan and Sajia. You need for two four. And that's all be through a combo. Now be giant Sajia. Ube Jaisic a drum punching. Unyam be home. Now be more who say, or come, or tearsy, and more be another. O simrani be kwa ya ye be dada nipa bebre e mo obi anada what minia hwe no obi anada hwe no obi anka ncho say Jesus Christ ni ho hwe no obi anka ncho say Jesus Christ doesn't exist ene ne ye nam ye di fo bi enam no mo ji nkofo nsam sika o de sister e bia na wonyanya wo ma me no choa ma ware minya banka me pepa nso minya ba sister enye obia na wo so wo ye wadifo ni bi ho o mabakwa ebi no manho enti memma wo nti enkoto wo kra mabonsam awo nti menko abosomsom fo ho enkosreba awo nti menko adifo atrofo ho enkosreba che wonyankopon nim che wonyame nim kopem se wo beba misrawo memma obi mfa awo ntwa mpoa na mfa ho ni brem free Jesus na se misrawo aga me paucho enkoje sumbusi awo enkoje sumbusi sika bomba yese unyame mani mugya ne bi nso so na incentify uso ni nchu udin won kwamoma no emugya di bibno enni mugya ne sogu fom asase ntimi anyina ni mu bomba ye se sa mugya ne bi nso so eno na wo hia awieye bremu ye ni kurate woda wo ewiasim ha ye twam de ekosu nyina kire se Yesu Kristo babiem yet what dada na kan sesses and sesses na ye adwuma and sesses na ye adwuma enti sie won kom hye bia ukọ osofo na ho no busa sade na menyama wa kacha nse o mompa ye ma ntire udi won kom. That's what you need. Enkojeje oya follow me boy ebura mu nsuo da bi maka kire ma buchifo na mokọ Ghana na ye ma na mu oya momfa nkoma nkofo no ye de oya ne batugu fagu bolem me fam fu plane fa emfam ha nyame nkonkon onti oyemu onti follow me boy ebura mu nsuo nyemu no ote onti nseba edigu yasene mu nyenu mu no ote mo woni na ho be vigilant misraw e mo bia na da na wiye bremu ni ewe ye ni correct wo da na mo focus enko Jesus so na bo brabo kronkron botene ne bra you free insagiam atro ene niema ensem fata ena fufu bi wo na office wo do wo be ko wiase a che wo free wo mo ho enyu bia na wo so do ho bon enyu bia na wo so do ho bon misraw be pa cho nsem do die me wo ena me de ma wi kakra me wo ena me ka kire wo e kwanketwa no so fa nye easy enti sa wo se wo be na ne e de say lot to yire na opesa ofa kwanketwa so no woni di wachidi ani obeda ne nchinisie obeda ne nchinisie misrawo ai ma me no toa me no se de me ho sie den no oba de wo ware no na wo no nko na te a wo mu wo so otwempena na ayirbu eyi wiase nyansa twon firi ho enkoyi twon ho firi ho ma me no toa wo se wodi abenkwan bebrebe wo se wodi nkra eyi wiase nyansa enkoyi ja sa adwene no wiasefo na dwene sa o mo ne kasa sa Kristo ni nkasa sa obi a open kwagye enkasa sa ayi mu bebre firi hanoma ne eduru Ghana ne ye twempena ye kunu no bebre o be firi abeduru Ghana na o twempena
ye yiru no mbe free ha no mbe dru Ghana no wo hwehwe ne ex-boyfriend obi timi sesa niema e koma ne ex-boyfriend maame wo abra wo ba wo tia ware ase. Be careful in your secret place. Baby obi ehun no secret place ho e ho na ye dangerous e ho na ye betwa kyerew because I show them out to me naked but who want to me naked and near my yen we secret place no ehu e chen abonten nti be careful be vigilant ma woni na ho no so ahini no aben de wo waso unti de honhom ne kasa kyerɛ safo sesesesi na yesi ye ba no adura nti wo ahomboabo bi a boa wo ho se onyankopon be hu mmɔbɔ na wo be kyerɛ wo din wɔ nkwanwom misro ebi so a wo yɛ ohene umfa wo ho ma Jesus Christ me de tafo hene ye example a kyerɛ wonde wo yɛ Kristo ni misro sua no na wo so fa wo ho ma Jesus na mmiri ni hɔ maye wo so obetwe mapon ma ahene ma ene mapon ene ahemfo wo mu nyina ko gyina temu dwane mbi nti wo hene wo mbi left out ye nkasa wo yɛ ohene nti ye twe de wasi nkyɛn no you are included. And need to be careful. Me poucho. For whom Jesus near Uncoyanim. And they are now so ye, your son of nature. Me poucho. Ye ne correct order, Nimum dieba. Bible say you yanko pony. Na ye Jesus is suni, not not be a pea. Oh, Nejafi. And Chana Yeswaba. Na debia me be ya. Me the new my casacha. And I me de me be bon nyum bako me nko ba bi o gina ya me be bon nyum bako ansa na yapon mo so amudi kan ba ya na e de sen ayi no etiko ye no mo mfa nche me because na nsan no me ba ayi no timi tiko na asan ba biem I don't know but animonyam ka onyankopon se ye tumi aka nsempa no enti se wonua bi na wo so wo ba ha e na wantumi ametie bia wo share na de ama no na ono so etie bi because enye de say pornography ho asem na yeka ena enye naked pictures ena ye de kire ena ye me preach adwamansam ye preach repentance enti wonua bi so wo so ono so tie asem ni bi na ono so e de bone bra na enche na Yesu Kristo aba ye ni kurete woda na emum de ereba enti obia emmoa ne ho na ye nkohia Jesus